Ka United Democratic Party haka khandai trek nailor kala pentikna ban penya kondo Chief Executive Member barim ka KHDC ba High Preaching San Shila ka election chitang samai chang ka Khasi Hills Autonomous District Council na ka Nongkrem constituency hau nopra ka party kala bu thongru ba kiwei pat kendri tuli constituency pat kan pendap yaka jingje ki kertong ka election MDC chitang samai hau banai risau yakani ka rai la shim da ka State Election Committee jang ka UDP pat ka balai thuru pakan penyakun nabarok kinyau teli kisit kibalat teli hapok ke HDC bat GHDC ba jeminu motho General Secretary ka UDP ulai tho bo banai risau undai banai ban pentikinalut iki kertong habarok kita ki nyau teli ki MDC constituency bila approve ya ke kerteng jong iba HS celah balong ke kertong naga seng UDP akan ke MDC by election kaman salong Dementasi gila depan declare sure tangya iba HS celah kung candidate na Nongkrem constituency. Di kini kibadang sa pada ni kuat ban complete di kini process within the month of October. Dia kata ni karai ke Bangladesh mutasi. Kat bau nong tho an ke UDP na soara constituency ba Taito Starwell kan ula penpau badan riungot kiblapan tiket panyakun na soyong constituency. Kepada kau ini ke MDC constituency kepada telino hadirin kecing ekam jong MDC ketika constituency bolong mentau menteri ketenat kampok yang pat menteri berim ketenat district council affairs ubah SDR lingdo. Pada kecing ini bukan soyong pat kecing siang ilayo iki applicants kita hadu rumut tenrei kum ke district election committee ngim kuat ban recommend iki kerteng bero rumut secara state nomor 2 ngindang don sakawi pat ke exercise ke bangin le ban le apa circle ban finalize your consensus candidate kata ngas kuat ban pinsai ngadi ngade baka soyong pilih soyong